for God and my country. Amen. encourage bagesire you gift small scale irrigation scheme aho umuhinja ari gushashura obucweka 25 rero government ekamutera aho obucweka 55 okurigera aha byuma ebyarkwenda kukoresa project eni ya mani government gitere musente nyingi muno nimbatera mugikwate kurungi mugikolese kurungi na muno kala ka solar panel nisaba mukatekiho musoko osoko kombekera urugo kandi okataho no muntu kukalinda habo kuba in case of anything no twafera sente nyingi ka government ameze kumara kwijura mutanga bijangiha abahinje 32 okurwo mu district ya Kyegegwa bahereze okuganyurwa omunkoreji kandi bashabirwe okuba eco kureberaho na munonga okuhinga okumutano projects tukora tuzikore for commercial business munyetegereza tuli kandi sente zirarugamu number 1 kutwara mwana isomero number 1 nyabrenge mutarora hakombe kama jungu nanyo chairman wanyu akubebembera tinyinejo nungi cyonka sente nizitwaranka ayisomero deno burasigaraho atorora aka project yakanda akurateka nabwo akariko kuzaraki abahinji bina masikomo kwerwaho mbyo buhinji bwabo bwanyuma yo kuteganisa bwe canda obwire buringwa emiyembe yanye na masiko ngo yari mazire kukura season eye canda ekunzire kuntere mbere ntali ya museni abukuba abirara zo burabyo buce abwamize kugira shi bagatarwa mwita konganda cheka ntinamara kushira ndakwanda tunga afazari halfway y'umwaka aho nyina masiko ngo season jimpa ni kushara miliyoni y'imiyembe Omsita wanasema kigambo chengu agriculture is the backbone of what? Of our nation. So, I'm trying to manage agriculture. Can Kyegegwa we're blessed with the fertile soil. Really, the katutema amani, tuleke kwezinga umaka, tukajihabuntu, tukiye kwasa. Amakuru agagasha kwa Philip Murangira, omuri Kyegegwa.